TV. Apoga atom miniti bla nevo eve abe egbenya jing adalia pe ngeke bla etagbe lepe akpe eve bla eve vo adame ka gapopa debe ma ahe dukoma nyalojo yu ka mnyasi avanami langodo nyauma nyasi legbepe nyalojo mebe amipa asi adidi to achoji na maka ha mnyasi legbe ha pe nyalojo mebe sanyala Bernard Jingala biacho jirudwa kple kpekpedeng habobo sibe wa a kpede South tong ntwame tonu let jaja dodo ti dodo yike evja nyicho vomegbe nemaka ha jirudu lo Dukopola John Dramani Mahama ponu cho genpe chidodo yide agomecho consider bezan vasede choi vayanu aweme ko nyasala kple nukpalao aya kple bugwadowe ado miagbole egbepe nyalojo ka nyameile egbepe nyalojo gbona minyanko enye Emmanuela Noelen Jineku Dukopola John Dramani Mahama eglobe chi jalege ntome choi vaya pe nuladio edifiabe anya tijaja gbogbo to kakake yija pe gadawenye ya alebe Dukopola na gbedasi dukwa pe afokuo jikpoha inyanadmu be wa adajesi amayiwo nu tijaja egbenu to alebe wa anna pekpedeng tohe nu toyo metia egbenule namaka ayi adi nonufom to tidodo yiwo adi nu adajasi be tidodra da ngo de klamida de gasia inanya be yole hoyole mom chimo medemda namaka etagbede adipe alabe wa adi ndodo yiwo ano anyi da azon be wa acho ati fosia pepe tidodo yi glanu lege ntamenu hana dukoma vio katafe dedinono acho danya jawu jina nyame penya selao NDC legal team alo sanyao pe gbokpoha domato de kai kanya sanyala honorable Bernard Kofi Edem jinyala de kawo fia amayonu tidodwa glanu lele South tong ntome ple dukwa pe akpabubuo aglobe zua meto gede obuwo pe apo ple agbemenu hiawo de tidodwa ta aye wo kafu wo pe tenono de nono mesesa onu le afokwame alebe honorable jinyala puede jirudo po ple pedeng hawabo nu be wa acho nududu tijade ple nope awo pepedeng na noviyo le nanape kuhiyame hana ntome pe dedinono namaka wogaglo pe be dodo yiwo ano anyi yididi adebe abe nuhlame dodo ne hiabe wa acho ahemode dodo yiwo ava le echome namaka acho denya jawbu jina nyape enyaselo pe nukpolao Assembly member na Abolove Nolopi electoral area le Katadome Honorable Simon Yao Abaji Globe Melebe wa Avu Haveji Tojisasra Ikanya Bridge Hado le to chi dodo yi ejo nyitwata le apa nupopoma honorable Globe yesa vede drama nola yiwo pe apo agblewo dopo pe do wonu yiwo chia agblenu
le nenema ke wo egblɔ be yesea woƒe dzimaɖi tsitsi wo egɔme ale be Honorable Abaji de gblɔ be ele be nyametsotso ɖe sia ɖe yi woawɔ le tɔdzisasranu na ate ɖe mɔɖaŋu nunya medzodzro kple dzɔdzɔmeŋutinunya me nyateƒenyawo kple ɖoɖo yiwo woawɔ hena ɣeyiɣi didi aɖe eƒo nyata le ɖeɖam tso mɔɖaŋudɔwɔlawo kple eŋutinunyalawo si be woasrɔ̃ nu tso tɔdzisasranu gbã hafi woawɔ afɔɖeɖe aɖe ku ɖe nene ƒe tɔdzisasra nu míase eƒe numenyawo. Matu miaƒe mɔ dzi ado gbe na ame yiwo katã miaŋkɔ se gaƒoƒea me. Okay. Enye ŋƒoma ŋkɔe nye Simon Abaji, enye assembly member ne abɔlɔve ŋɔlɔƒi. Ke ma akɔ susu akɔ yina ne ŋutsivie nye be amoya ƒe nyagblɔmee lea etso afiaɖenyigba alo le miawo kple afiaɖenyigba eva atiteti valavi ne tɔfima va ge ɖe abɔlɔve ŋɔlɔƒi etuta yi ɖe anyakoko ŋusẽ va atsiavi tsame. Adɔgodo yi ɖe shime ŋutome ʋuu hafi ne va dziƒo godzia akpɔ have dzi kple ketawɔwoa wole amoa ƒe ɖusikpadze ye amoa le ke woƒe miakpadze alo megbea ye tsaƒua le ta amoa le mia katã mia dome ke me ŋuƒom fifi le afia nyi gblɔm mele nye be ne woʋu bridge agbɔmɔ le fia mede gbalẽ me be eŋu me eve enye kuxe ne miawo abe ku ɖe ale etsia sisi me alo etsia ge ɖe aƒewo me amewo ɖe ma eŋu me eve kumetɔ si gbãtɔ ku ɖe ale mie xɔwo tum ɖe etsi ƒe sisiƒewo ge ɖe amoa me elabena me yiwo dze be ƒo ŋua ta wonye engineers le assemblywo me dze be ne ma ɖe be atu xɔ ye ne kpɔ be afi me xɔ tu ge ɖe nye etsi ƒe sisiƒea davi nke fia be matɔ na manya be o fia me xɔ tu ɖe menyo elabe ewoe nye engineer wokɔ be assembly me ewo dze be na ƒo ŋua ta be ŋua na yi ga mega yi dzi o eɖewo lia woaxɔ zã ŋkɔ ana dɔ na yi dzi eɖewo lia menya be vɔvɔ ta ŋua ya dzi o yi nye gbãtɔ vevelia nye be ku ɖe amoa ƒe etsa tsia mete ɖena ma le ka elabena egbe mi ŋku fia woyɔna ne be tsidzadodo menya be ekpɔ teƒe o wodona atsidza nye be nadzi atsi ƒe flowers alo atsi ƒe alɔwo aƒoƒui tatata adui ade wode ne etɔwo me. Ema nye miaƒe honorable yi ke nye assemblyman na Nolopi electoral area le Keta Dome honorable Simon Yawo Abaji ƒe egbe nye ma eɖo mia gbɔ miaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo ma age ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mia ge ŋutɔ me ƒe akpa aɖewo gakpɔtɔ le tsi te ɖe tsidzadza gã yi edze egɔme nyitɔ kɔsiɖa zã va de asi na etsɔ yi va yi megbe alebe ge ƒe akpa aɖewo abe Adabraka, Achimota kple nuto bubu yiwo ƒoxlã 37 station hã woɖɔ kple tsi sɔŋ alebe tsiɖɔɖɔwo na be ʋuwo mekpɔ emɔ ayi le mɔ gã dzi le gaƒoƒo yiwo me ʋuawo sɔgbɔ ɖo yi zi ʋukulawo dzi be woagble woƒe ʋuwo ɖi eyi me mɔzɔlawo nɔ lalam gaƒoƒo geɖe hafi nenem ƒe etsia me etɔ te o nenema ke dzɔgbevɔ̃etɔa etsia gblẽ amewo ƒe asi nenema ke eʋuwo hã womenɔ dɔ mu yi ke asitsalawo hã wogblẽ etsia gblẽ woƒe asi yi ke atsia kɔ woƒe agbawo toiletro kple nu geɖe yi ke asitsalawo nɔ dzadzram wo katã wo ege ɖe tsia me yi ke na be ame asitsala geɖewo eɖu agba alebe Ghana yamefakalawo ƒe dɔdzikpɔƒea egblɔ be mɔnukpɔkpɔ li be etsi adza egbea yina dziɖuɖumegãwo le dzidem ƒo na ʋukulawo be woaƒo asa na mɔ yiwo dzi tsia ɖɔ ɖo eye ame yiwo le teƒe yiwo bɔbɔ ɖe anyimea
wa awo dadino no nti dodo aramia sen tepepola apeto Peter eche jidula pe enumanyao ne mialen kude no metatanwa chi ade cha menye vion nye chi se sento pa menye vion koklavu le Ghana pe akpado veveto again toame wu wakogede amugan toame nye echi se sento pa menye vion echia ede fudamo echia va khwamo pa po kankankankan echia xɔ afi sia afi gatawo ɖɔ menye vi afi sia afi teƒe aɖewo adu aɖewo mea wotrɔ zu etɔ blibo menye vi le Ghana dukɔa me vevitɔ le ege ŋutɔawo me kple amuga ŋutɔa me ta le nɔnɔmetata ya mea afia nye ege 37 heya kra nye suetɔ yi ke nye ya heya nye suetɔ kra nye ya elabe gangangangatɔwo dzɔ alebe etsia no sisim la menye vion etsia eti kɔ ʋu blibo kɔ container ganganga ʋu ganganga ɖo kɔ do tso aƒeme va do agata me enye nu ya ke ne yi edzi le Ghana dua me ta etsia kra dze dzadza tso kɔsiɖagbe kakaka ʋu abe etsɔ dzo ɖagbe va yi hã edzadza me no ko dzadza ko ga edzadza kple nugbegble tsia egble nutɔ nu ko gblem wo le miaƒe nyasara emanye miaƒe nuteƒekpɔla aƒetɔ Peter echi dziɖula alebe enɔ teƒea yi ke enye 37 stationa alebe menya ekpɔ abale yi ke mia ŋutɔ mikpɔe le emɔ dzia menya ekpɔ nenema o alebe nenema ƒe nudzɔdzɔ ya edzɔa ena be dukɔkplɔla ege ɖe me eye wu efa akɔ na dukɔ me katã be ye edo baba na wo nenema ke matsɔe ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na miaƒe nyasara abale yi ke nya be etsidɔdɔ le nu gblẽm le Ghana dukɔ me godoa mia ageɖe titina ŋutɔ me ne Ghana dukɔ alebe nyataɖakawo eɖi fia be ame 90 wobu le Ewutu Senya East ŋutɔ me ɖe tsi gã yi dza le ŋutɔ me etsɔ yi va yia megbe le dukɔa ƒe titina ŋutɔ me nyadzɔdzɔwo alo nyatakakawo eɖe fia be nenem ƒe nu ya edzɔa gble nu ale gbegbe alebe nyadzɔdzɔdɔwɔƒe yiwo le ŋutɔ me ka nyata be dzɔmetɔwoe eɖe ame 4 tso tsidɔdɔa me vɔa womenya be ame bubuwo hã eti eme o alebe nenem ƒe nu ya ele blanyi dzɔmetɔ ale gbegbe ye woɖe nyame be tsia kplɔ nyɔnu aɖe kple evia evewo hã edzoe le tuba ŋutɔ me alebe wole mɔ kpɔm be woayi dzi anɔ agbagba tem be yewoawɔ nu kpata eyi me dziɖuɖumegãwo le dɔ wɔm be yewoaɖo kpe nyataɖakawo dzi aha le ŋku ɖe afɔkua ƒe lolomenu le ŋutɔ me alebe dziɖuɖua hã le kpekpeɖeŋu wɔm be woakɔ akpe ɖe ŋutomɔ me nu ke míaƒe nyasara akɔe ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na wo hã mía age ɖe mɔwɔmi ƒe asi nyawo dzi alebe amidzralawo ƒe habɔbɔ yi nye COPEC gblɔ be woɖe yewoɖoe be ami ƒe asi aɖiɖi ŋutɔ tso etsɔ dzi yi ke nye kuɖadzi adra ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi alebe COPEC habɔbɔa egblɔ be ami ʋeʋĩ yi ke nye crude oil ƒe asi yi le ɖiɖim le xexa me katã kple sidi ƒe asixɔxɔ yi dzi gbɔ wòtso be wole ami yi ke nye mɔwɔmi ƒe asi dzi ɖiɖim nenema ke gas kple diesel wole woƒe asi dzi ɖiɖim yi ke ana be dukɔmeviwo hã woakpɔ gbɔdzɔe alebe nuledziwo eɖi fia be wodzra mɔwɔmi tso Ghana cedi 12.90 va ɖo Ghana cedi 14.3 lita ɖeka nenema ke diesel hã woadzre Ghana cedi 13.90 va ɖo Ghana cedi
wi ene peswa bla enyi lita deka na maka alebe wala mokpom ha be gas fe asi na adivado Ghana cedi asieke peswa bla ato vo ene alo Ghana cedi ewo peswa bla ato vo vado ikanya kilogram deka alebe Kopek ikanye amidrala pe hababwa lejidampo na amidrapo be wa achoga yi wodele amiaji ade doome alebe wa adele amiji na nuflelao magbetiti manome aya penya sela aya pebu bwadu mi sela egbefe enyajojome vo afi majule miagboa ma agato nyajojome na miake misala gbefe enyajojome be dukopola John Dramani Mahama eponucho chidodo yike eva dile Ghana dukome godo yike egbenu le gentome ha alebe dukopola na gbedasi dukwape afoku jikpo ha ikanya nadmo be wa adajesi amayonu chijaja egblenu cho alebe wa akpede wonu tohe wana akpede tohe alebe nanampa atia egbenu le mamonga wa akpede umbe nanampa ni ama atede oju ayi dukopola John Dramani Mahama nonufuma ponucho aleke tidodo nonu glem pasiafe be odadodo danyi be yiwana ndodo na ndodo yike anno anyi wa adidi be tidodo ya yike vanajile egentome pasiafa na atote nanamaka migaselegbe ha pe enyajome be Assembly member na aboleve nolopi electoral area le kata dume ikanya honorable Simon Yao Abaji agblebe melebe wa avu agabaji toji sasra hadau le chidodo yike ji nicho yikanye consider vado joda ijole nyefe dukome godo le apa nupopuma honorable aglobe yesa bevede duanu du comme vieux nous n'ayons pas nous le blême ne ma alabe amuba afe ple aglewo do po do nu kata gade chiame yike nye bevese na yewo le ntome na maka ha misele gbefe anya jombe mo mi pa asi adidi cho choji alebe Kopek haboboa globe ami robi pa asi yi le didim le hame kata ple sidia pa asi ho yi ji gbo ewocho alebe na alebe nula diwo defiabe wadra sidi wadra mo mi cho Ghana cedi wi eve peswa bla ade vo aseke vado Ghana cedi wi ene peswa to lita de kanene maka ha diesel ya ha wa adre Ghana cedi wi eto peswa bla eto vo aseke vado Ghana cedi wi ene peswa bla enyi lita de ka alebe wala mokpom habe gas for asina adidi vado Ghana cedi aseke peswa bla eto vo ene alo Ghana cedi ewo peswa bla ato vo ato ikanya kilogram de ka alebe mnya fanya sala aya pe bubu ado emi sala agbafa anya de jome ka anya ma igbo agbafa nya de jona mi nyankwenye Imanola Noelen Chineku mi hofin